ga ke bontšhe mo gore re tamiše motheeletši wa ga borena wa theetšang motse community radio station and then ke boe ke tamiše ka kua dikgokaganyong tša leago magagešo re a letama wa letamišang ke Moremi le a mo tseba re letamiša ebile re le swaretše ditaba le go le mollo wa pitšeng tše kgolo ke nna wa mathomo ba bangwe ba tla tla ka morago a ke re wele malome ka kapa ke rela gore batho ba seke ba re fela re ekwa tša batho tša ga bo bona ge di le gona fa ga ba nape ba di tšiša mo radiong di tša kwagala ke no rela gore ba tsebe gore radio ke ya batho ka mokana ga bona therešo batho maabane ba letši ba bangwe ba ekwa ditaba ba bangwe ba hlwele le ditaba ba se kwešiše gore taba tše ba di kweleng ke tšona goba ga se tšona na jwale le tlo di kwa ka nna Moremi ka ge ditaba tše di riegetše ka ga Moremi magagešo maabane mane ga se ra napa re ehlwa gabotse nne go bile le taba ye nngwe ya go se kgahlisi ye e leng gore e re tshwentše re le ba ga Moremi ebile ke kgopele tshwarelo ka lebaka la gore e tshwentše le ba bangwe ba balwetši ba ba felang ba etla ka kua ga Moremi ebile ke be ke bontšhe gore e tshwentše le ba bangwe ba badudi ba kua ga Matlala Ramošebo ke bontšhe gore go bo magolo ba ka ba bangwe le bona e ba tshwentše go bile le tiragalo e so re bile le polelo ye re e kwago Furugu ya gore lefelong le le bitšwago guest house ya kua gae lefelo le le agilwego le agelwa baeng ba e leng gore ba dula kgole gore ge ba etla ga Moremi ba ska kry-a e le gore ba tsoga ka masa goba ba sepela ba kitima mo ditseleng go hwetšagetše gore o mongwe wa bašomi ba ba šomago ka kua o ile a lala a biditše kgare ba gage gore e tle mo etele and then ga a biditše kgare ka kua Matlelerikeng ka go tsebiša ba molao gore re na le seemo ka kua gae seemo se re nago le sona re kgopela gore le tle le re bontšhe ka lebaka la gore ye taba e nyaka lena le ba molao ke nnete ba re šetše morago ba sepela le rena ge re fihla gae nnete ra kgona go katana ra ntšha ngwana ga a fetša go tšwa a kitimišetšwa ka tliliniking ya ga Matlala ka tliliniking ya ga Matlala ba kgonne gore thuša ba re thušitše tliliniking ya ga Matlala ke leboga di-sister tše e leng gore di be di tsene le metron ke a mo leboga ke leboga le setšhaba sa ga Matlala se se beng se le gona ko tliliniking gobane go be go tletše go be go na le di-doctor tše pedi di beng di bereka re a leboga ba kgonne gore thuša ngwana wa phela le gone jwale and then re ile ra be ra fetša go fihla lebakeng la gore re nyakane le mmago ngwano ka lebaka la gore batho ba bantši go na le video e ba e boneng ene video yela ngwana a kukile ke motho wa mme wa lethwasane ba bangwe ba le kgopolo gore mo gongwe tiragalo ye e diragaletše mathwasane goba ba bangwe ba balwetši a ke bee taba ye gabotse gore tiragalo ye a ya diragalla mathwasane ebile a ya diragala go o mongwe wa balwetši e diragetše go baratani ba babedi o mongwe e le go mošomi wa šomelwago a šomang ka kua ga ya šomela rena a biditše lekgarebe la gage la go tšwa ka senotlele gore letle le moetele go alala go diragala tšeo di diragetšego ene ke netefatše gore ngwana o gona ebile o a phela boditše ba molao ba tlile re ile tliliniking ya borena ba re thušitše setšhaba sa re šuthelela ka nako ye re dira kgatišo ye ya gore re bontšhe batho gore re ya nyaka re thušeng le mo di-radiong ba ekwa go bolelwa gore ngwana o hwetšagetše ka toilet ka ga Moremi lebaka ke gore be re sa tsebe gore mmago ngwana ke mang ka gore ge re be re nyaka re re mmago ngwano ke mang le modudi wo
re a leboga ba be ba sa lokiša mafaratlhatlha ka fa ka baka la gore a go be go kwagala gabotse gore o ka re moroka ga a kwagale kua mafaratlhatlheng jwale ka gore yalo dilo o ka re di nametše mmila wa lephefo ka gore yalo moroka namelang platform. Alright, ya ga ke thome maubane batho ba kgone go ikwešiša ka gore batho ba balla ba re volume a ba kwe selo ka mo mafaratlhatlheng. Magagešo ke a le dumediša kgole le kgausi mo le leng gona magoši baruti ba porofeta ke a le dumediša ka go latelana magagešo ga lena batheeletši ba motse community radio station ka dikgokaganyong tša leago. Maabane ka molagae re bile le semaka se e leng gore re a se bona sa mokgwa wa go hwetša ngwana ka gare ga ntlo ya botshwelamare fela a se ka ga moremi mo go alafiwa go batho ke ka moremi mo e leng gore go agilwe ntlo ye e leng gore ke ya balwetši ba go tšwa kgole gore ge ba etla ba kgone go khutša. Re na le poleke re e bitsang guest house e mo tseleng mo ga Matlala Ramošebo. So maabane re bile le bothata bo bogolo magagešo seng bo bonnyane ba go kweša bohloko. Go kwagetše gore go na le ngwana nna ke bolela ka nna ke ekwa maabane forogo gore go na le ngwana walla ke ekwa ka o mongwe we e leng gore ke wa go cleaner general worker ya mola guest house gore ka mo ke re ke ile ke re ke ya ntlong ya botshwelamare ka kwa go lla lesea. So o ile ga a fetša gore bitša nna ke le moremi ka tsoša ba ba leng gona ka ba bitša ka ra re yeng go thuša go ntšha ngwana. Mathasane a banna ba sepetše le rena bo makokolo bona ba tsamaya le ba babedi ba bararo ba bomme pele re ka ria dilo tše ra kitimela kae ra ya go bitša ba molao. Ge re sa ile go bitša ba molao ka kwa kua gae ba bolela ba re ngwana gape wa lla ka mo ka re e tšwelle katana ka mokgwa le ka kgonang se segolo ngwana a tšwe. Mathasana banna ba katane ngwanola a felletša ile gore wa tšwa ke mo batho ba thomileng go bona go ne le video ya kgatišo ya go bontšha gore go hwetšagetše ngwana ka gare ga ntlo ya botshwelamare kua ga Matlala Ramošebo ka ga moremi. Ke mo e leng gore video yela e be e swanetše gore e be gona ka lebaka la gore re be re sa tsebe gore mmago ngwana ke mang ene lebaka le leng le le dirileng gore re dire video e ke lebaka la gore nka no ba moremi ke le sona ge ke hloka thušo ya setšhaba goba ya di-radio gore di nthuše go nyaka ga se ka swanela go tšhaba go dira seo. Lebaka le leng ke gore poleke e ke bolelang ka yona go dula banna e ka ba babedi e ka ba bararo e be ke maketše kudu gore go tla jwang gore ngwana a hwetšagale ka gare ga ntlo ya botshwelamare ya ka ntle ka lebaka la gore di-room tša guest house di na le di-toilet tša go flasha ka gare. So ngwana kua o ile jwang gona ngwana e tlo ba wa mang ka gore mola go dula banna. Ge nkebe tiragalo ye e diragetše ka ga moremi e be e tlo re hlakahlakantšha ka lebaka la gore ka ga moremi go ne le balwetši go ne le mathwasane go ne le bana ba ga moremi. Ka morago ga ge ngwana a tšwele re sepetše le ba molao re ile ka tleliniking re thoma go kwa polelo ya gore o mongwe wa bašomi ba ba šomago mola guest house o letše a ne le motho wa lekgarebe o e lego gore e be e le goba ke re ke girlfriend ya gage and then ra thoma go botšiša yena gore mosadi wa tlileng mo kwa gago go diragetšeng then ya ba e le gore monna o la gore no nna ke makaditše ke mokgekolo wa gešo bošego o no thoma re no o bona letlhapo o bona madi a eme
and then ra thoma gore ba le gore re ge re nyaka re swantse re nyakele koo and then tše tša go nyaka mmago ngwana ra di fa ba molao se segolo ra llela re ngwana a rieng ngwana a be gabotse ngwana a phele ka tleliniking ya ga Matlala Ramoshebo ba re thušitše a ke nyake go bolela maaka setšhaba se se beng se kgobokane ko tleliniking ba bangwe ba tlile ka lebaka la go emela di-doctor ke a ba leboga ka lebaka la gore batho ba modimo ba ile ba re fetang le thušeng ngwanong mola e le gore bangwe ba tsogetše forogo and then le staff se se beng se le gona ku se beng se bereka maabane ke a se leboga metron ke a mo leboga sister Deliwe ke mo leboga thata le ba Shoki le ba bangwe ba bebeng ba le gona ka kua le mme o mong nnete leina la gagwe ke le lebetše ke leboga thata ke rata gore ge e le gore re thušegile ditleliniking le gona re ba leboge ba berekile ka thata se segolo ke gore ngwana o felleditše e le gore wa phela o ba gabotse re felleditše re kry-a mmago ngwana gore ke mang ra khwetša gore mmago ngwana kwa senotlele mmereko wa ka ga gabotswa Zebediela mmago ngwana kwa senotlele go batho ba babedi ba a gone lethwasane go bona ebile a se balwetši ke rela gore mo go batho e dule gabotse gore no taba ye a ya diragalela mathwasane lebaka la gore mathwasane a tšwelele mo videong ke lebaka la gore ke bona ba gapeleditšeng goba ke re ba thušitšeng ke se ka re ba gapeleditše ke bona ba thušitšeng gore ngwana a tšwe and then ge a fetša go tšwa ya ba ile gore go ne mathasane a bomme ba bagolo ya ba bona ba kgonang go apeša ngwanola mapae gore re kgone go mo tšea re kitimele kae ka tleliniking so mmago ngwana re mo khweditše o fihlile ka tleliniking maphodisa a bereka mmereko wa bona go fihlelela ge ngwana a tlo tloga ebile a ya ko sepetlele le today ke botšiša boyfriend ya ausola le nkua gore mogalabe go bereka ga jwang kua re no ngwana o right o gona o sala gabotse so tiragalo ye e diragetšeng ke nyaka go no tsebiša batho gore ke nnete e diragetše kae ka ga Matlala Ramoshebo ene e diragetše ga Moremi fela a se ga Moremi mo go alafiwang ke ga Moremi plekeng ya mo batho ba reng ge ba etšwa kgole ba tlang ba khutša gona ene ke nyaka go boa ke re bomme ba gešo dilo tše dingwe di ka tsentšha bo Moremi ka gare ga mathata ka lebaka la gore tipotšiše gore ge nkebe ngwanola a dire tšona dilo tše ka mokgwa a ileng ga a fetšo di dira a fetša a tsamaya maybe ngwanola modimo a mo tšee re tle go kry-agale gore go thoma go ba le monkgo after kgwedi then go tle go tsebagale gore go ne le ngwana ka mo gare ga toilet wa bona gore dilo tše dingwe di ka bea nna ka gare ga bothata gore ya o bolaile ngwana o mo latlhetše kae so dilo tše dingwe bjale ka ge re le batho ba bomme a re di lebeleleng ge re di dira o se ka dira ntho e leng gore wena o tlo kgona go tenaganela o nnoši e ka ntshwariša ntho e la e leng gore like e diragetše mabane ene re leboga modimo gore o kgonne go phediša ngwanola ene re leboga modimo gore ngwano go kgonne go tsebega ka pela gore o kae so ditaba ka moka ka botlalo di ne di swere ke beng ba tšona fela nna ke le botša go fihla mo ka lebaka la gore ke tseba go fihla gona mo ngwana o gona wa phela o ne le mmage gone jwale ge re bolela ko sepetlele sa Philadelphia papa go ngwana o gona ke mošomi a gone le thwasane mo go bona ebile a gone molwetši ke lebogile kudu magagešo ke leboga le thekgo ke rela re le batho ba ekwe e dule gabotse ke a leboga maubane re a leboga Moroka ka mantšwa mangwe era gore gone jwale molato o ka moka ga gona o ka diatleng tša maphodisa gone jwale ge re bolela so molato o ka diatleng tša maphodisa ka lebaka la gore go na le ditori tše e leng gore ke le Moroka nka se kgone o di bolela fa ya nka se kgone o di bolela fa fela ke no tšhoga maubane wa tsa ke tšhoša ke eng ke tšhoša ke gore
ge e le gore ke nnete mosadi o kgona gore ga e ya go thušega se ka kwa lešoko mose go ra gore tšatši le lengwe motho o tla re e le molwetši a tlile kua a re ke sa mo ntlwaneng gwa diragala ntwa go swana le ene ke boe ke thušele ke gore ge e le gore motho o kgona go ba mo mmeleng a se ka tekwa a tla kwe ka tšatši le e leng gore go diragala ntho eo go ra gore mangaka mantši le baruti ba bantši ba dikereke ba sa tlogela ka gare ga mathata gobane nakong e ntšhi re berekiša di-toilet tša melete so e ba mathata so fela ke thuto go rena gore go nyakega gore re ithute ene nto nngwe gape ke nyaka go no lemoša le banna ba borena ba e leng gore ba dula le basadi goba o no tseba mosadi sekgalo mmitša gore a tle ka gageno gore lo tše dingwe di ka go bakela bothata diputšo re ngwanong ke ba riagalele ke dilo tše modimo wa mogopole yena mmago ngwana ka gare ga toilet nna be ke tlo botša batho ke re so le rena re le ba ga moremi ba re baketše melato mara fela ka lebaka la gore e diragetše nna se ke se llelang ke llela gore ngwana o phetše ene ngwanola maobane e tlo ba se seng se segolo ngwana go kgona go phela di-hour le ka gare ga molete wa toilet ya a re tshepe jwalo moroka modimo o gona modimo o a phela ya a re tshepege mmago ngwana a hwetšagetše le ngwana a sa phela ya ba kgonne go mo thuša mmago ngwana o tla araba mo go tshwanetšeng gona ga ya gone molato motheletši wa motse community radio gona fa le go 96 number 3 FM e be e no ba fela mabalankwe mabapi le se se diregileng ka gore melomong ya batho gone dipolelo tše dintšhi tše e leng gore le dipotšišo tša go hloka dikarabo e fela ke tshepa gore ka mokgwa moroka o e beileng e hlapile e dutše gabotse le tsebeng ya motheletši e dutše ka mokgwa e leng gore go swanetše ka gona ya motheletši wa motse community radio gona fa le go 96 number 3 FM balli ba rena šiba ba gorogile moroka a re no re ba sa dula gabotse ba sa titukiša fale ke moka o ba tamiše semmušo o ba tamiše gore ke moka ge ba fetša go dula gabotse zinape zelimetšene ya moroka magagešo ka ke le dumedišeng le kae nna re gona ke ba gamang o a bolela mo ke mammako mokgohlwe Sara Mmako le tswa kae gae mammako ke tswa ka Falbanka ya mara ka gae ke ka Majakane nna ka motse ke Falbanka re ya leboga tate ka mo ke mang David morutse alright Majakane ka Majakaneng ke ba mmako le ba morutse ka mo koko ke mang Mmadikobo lefaseng la Lofontein alright re ya leboga malome ka kapa shuga le fe melao ya kgašo ba gešo re a leboga ba gešo ao ba ke ba bagolo ke nana difounu tša bona a di no llalla e fela difounu a di beng silent sa bobedi batswadi re kgopela gore re se ke ra bitša maina a dingaka baprofeta le maina a dikereke mo moyeng ngaka ke ngaka tsoko kereke tsoko moprofeta tsoko mathata a rena a re tlišitše mo a tseba ke rena a re duleng godimo ga ona re boleleng dinnete fela ka baka la gore nnete e ya phediša ebile nnete e thuša motho se sengwe gape ba gešo a re hlokomeleng gore re se ke ra ntšha mahlapa mo moyeng ka baka la gore seyalemoya se theletša ke batho ba bagolo le ba bannyane mahlapa ke dilo tše di sa amogelegeng gabotse ka gare a ga seyalemoya se sengwe gape re kgopela gore dilo tše le di bonang mo ke dikhamera tše mmereko wa tšona ke go tšea dilo ka moka ga tšona tše di bolelwang mo gore go sasa ba bang ba ga mmako ba seke batle ba phara mokgekolo wa ga mmako ka ditaba tše a seng a di bolela le ba bangwe ba mo fegeleditšeng ke a ba bona fa ditaba tša lena di kwagale di tsebege gore go seke go ba le motho a tlang go lokela o mongwe wa lena mantšu ka ganong gore o boletše dilo tše e leng gore ga di a swanela jwale re a leboga ka go rialo
Moroka ke tlo gopela gore ke tle ke bapale setsopolwana fa ge ke fetša go bapala setsopolwana mma gore na mmako a re tsenele ditabeng tša ka botlalo. Yeah. Maikutlo le mebono tše di latelang ke tša motheeletši ga a mantšhwe felo le seyalemoya se. Motse Community Radio Station e ka se rwešwe go iphetolela ka maikutlo a batheeletši. Aga re a leboga mma gore na re feng ditaba tša lena. ke a le dumediša ka moka ka mo studiong Radio Motse 93.3 FM 96.3 FM. Yeah. Ke dumediša batheeletši ka moka ba Radio Motse le batheeletši ba ba leng gae. Aga ke dumediša le bontate ka kapa le bontate Moremi le bašomi ka bona. Thobela. Ke re thobela. Nna ke ngwaletše mo dipitšeng tše kgolo. Ke bona ke imelwa ka gare ga lapa laka. Ke tlo thoma ka tša lapa laka pele ga ge ko tsena lapa la batswadi la Morutse. Ke tlo thoma ka tša ga mmako. E rile ka 2018 bo mogadi bo ba ile ba tle ba nkgopela ba re ba santse o tliša badimo ka lapeng laka. E le ge badimo bao ba re ba be ba tšea ko metseng. Ga nke ka kgona gore ke gane ke ba dumeletše ka moyo mo botse ka re aowa ka ge e le gore monna wa ka ke Maswapela ke Bofejane ke swere lapa la Mokgalabe. Ge e le gore le tlo dira tša nnete ga go ne molato ga go kgonagale gore nka gana. Aowa nnete gona batho ba le ba tlile ge ba etla batla ba rwele pudi ya bona ba na le ngaka Tsoko. Aowa ka nnete ka ba dumella ba bereka tšeo ba di berekang le ngaka Tsoko eo. Gomme nna ba re ga ka swanna gore ke batamele ke o dula ka ntlong. E tla re ge ba feditše ba gona ke e tšwa ka ngwakong ka baka la gore badimo bao ba ba rweleng ke boratswale ga ka swanela go ba bona. Nnete gona ka e dula ka ntlong ke na le mmamogolo a bana baka. Ba re go fetša tše ba di fetšang e be gona ba re lokolla ra tšwa ka mo ntlong. Aga ke moka ba bolaya pudi yela. Pudi yela ge šetše ba e bolaile mola ke ge ba re aowa mošimanyana ka wa Bofejane Modiegi a tle a tšee manaka a pudi a ye a bethelele ka godimo ga lebati monyako wa Mathudi. Aowa ga go netaba nnete gona ngwanola o tšere steps a bethelela manakale. Aowa gona mola wa ya gona taba. Nna ke a tsoga be ke sa bereka ke ya mmerekong ke a boa ke tla gae. Ka le leng la matšatši ge ke boa mmerekong ge ke tla ge ke fihla ka mola lapeng ka re Modiegi ngwanaka a tšea steps o tloše manaka a hlaba mang. Aowa ngwanola a tšea steps a tloša. Ga a fetša go tloša manakale a ba re go nna re mama ke a iše kae. A re ko a lahlela toilet ka re aowa ngwanaka se ko a lahlela toilet. Kgopela o a bee mola go ding ditshipi mola ka gore o tla re wa lahlela toilet kgante wa tetahlela a bee mola go leng ditshipi. Nnete gona wa ngwanola o beile manaka a le mola. Manaka a le go ile a re tsebe gore manaka a feletše kae go fihla le kgono. Aowa go tloga gona mola lapa laka la hlakahlakana ka kudu. A go sane bophelo ka gare ga lapa laka. Gore le ge ke bolela ga ke kwale gore ke motswadi. Bana ba nnyatša. A go ne ngwane wa nthetšang. Le gone jwale be le batho ba e leng gore ba santse o tla le nna mo studiong mpaletše. Ngwanyana wa Bofejane le mošimana wa Bofejane ke ba šiile gae ka re aowa a ke re lena ga le imelwe. Jwale ka ge le gore nna ke a imelwa nna ke aya ke go ba tlogela gaka. Ene ngwanyana o mogolo yena o nokaneng ke boletše le yena ka founu a re aowa mama nna ka ge le gore ke a pallwa ke tloge ke šitwa ga jwale ge e le gore ba ka nnyaka ba ka bolela le nna ka founu mara ge nke be le gore ke phedile gabotse mama be ke tlo sepela le wena. Ge e le mošimanyana o mogolo yena ke mo founetše maabane ka re ngwana ka ke nyake gore o makale ke tlo ya ko studiong ke a Radio Motse ke a pitšeng tše kgolo ko nyaka thušo ka gore le yena e sa le ga sepela ngwago la ka July ebile ga a nyake le go mpona
ga nya ke le go mpona le ga tee ebile ga nka ba mphounela ke gore ke pelo botlhoko gobane bana ba ra go bona ga robala 2006 15 June be go sene ngwana e bilang kgellang go dira matric ke shadile ke tlhaka le bona ntse mokgala ba robetse mara le khono ke gore ba mpotsa mantso a mang a leng gore le nna a se ke a botsa batswadi ba ka bile batswadi ba ka ba ile ka fatshe ga mobu ke gore bana ba ka ga gone ngwana o mo kaone ga ke kwe ke motho o mollo mo dira se a se ratang ka gare ga lapa laka jale ke ka go ke ngwaletse mpitseng tse kgolo go nyaka thuso gore moso mongwe ke badimo goba ke modiro e leng gore sa le ba o dira tlhakatlhakano ya napa ya gola ke gore ke nyaka nnete ke no swana le ge e le gore ke nnoši ga ke na bana le mo sebakeng se ba tla mpona ka re ba mpaletse bona ke ba tlogetše ba ithaletse mabotlelo a di savana ba teketse menateng ka re nna ga gona taba lapa ke laka le nkoša botlhoko ga go sa le lephelo and then mo go ba go no mote a beng a phetha modiro a beng a ne le bona aowa mogadi bo o tlile a na le bašimane ba gage ba babedi sa go ntlaba barodi ba sa ba botša gore ko dira mmereko ga malome a lena so mmereko ba o dirile ka 2018 and then ba nyaka go tseba gore mo ke beile mmako ke mo kae nna ke ba šupeditše gore mmako mongwe lapa le ke mmeile mo le ge ke phasa ke khunama mo gore bona ge ba bea badimo bao ba bona go diragetše mo a ke tsebe ka gore nna ba rile ko o dula ka ntlong a ka swanne o bona selo ke mang a rileng o dule ka ntlong e le ena mogadi wa ra ka swanne o bona botate bo ratswale and then ge go isa ke ge ke tlo re ge ke ya mola ka hwetša gore mola ke beile mmako ba beile maswika a mane jale ka tlabega bo mogadi bo be ba latile papa go bona le mma go bona go ba be ba latile mang ba tšo tšea mokgalabe ratswale ba yo tšea le matswale jale ba ba tswang metseng ba ke a bona ke bokgolokhukhu ba bona a ke tsebe ke tsege ba ba lata sokoko mokgalabe wa gago ke lasbon mo go bana ba mokgalabe mo masoganeng ke bofejane and then ge ba ba lata kuba ba latileng gona ba hlabile pudi tše kae kua go nna ba tlile le pudi e tee a ke re ge re lata motho re malata ka pudi ya gaga nnoši ene ge e le gore o lata ba bangwe o swanetše gore go be le pudi tše dingwe kudu batho ba bagolo ke sa bolele ka bana batho ba bagolo so ke makatša ke ye ya gore go diragetše jwang gore ba tle ka pudi e tee ene ye nngwe ke makatša ke gore setšo sa segagabolena se reng ka tabeng ya go boloka ratswale le mmatswale mo go ngwetši se a dumela a thuša goba se a dumela ene potšišo nngwe ke gore setšo se gana fela ka lepokisi goba se gana le ge le latile maswika nna ke tseba se gana ka lepokisi o sa swanna go bona lepokisi la ratswale ke tseba mo alright if ba ganne o bona ratswale ga a tsena bana ba gago ba masogana be ba le kae ba e leng gore be ba swanetše ba bone tiragalo e ka moka ka ge mma go bona se a swanela go ka bona masogana be ba le gona mara ka mokgwa be ba sa ya le bona mo la ba yang go beya be le mogadibo le masogana gage a mabedi le ngaka Tsoko no a ke re ge re lata badimo re swanetše re kwešiše gore ka gare ga lapa ge go ne motho o a šetšeng re swanetše re mohlompe e ka no ba ka gešo mara ke swanetše ke mohlompe nka se no tsena ka bea badimo ka lapeng le go ne le mosadi o mongwe and then bana ba gagwe ba le gona nna ka se ba botse selo nna ka no ria dilo ka lebaka la gore ke ka gešo lapa la gabo motho a re gane gore ke la gabo mara ga a tlhomphe
mosadi wa leng gona gobane le yena lapeng la leng mo go lona o nyakaga gore a tlhomphiwe ka re gone jale koko a re gane gore ke leso ke ngwana mafelelo mo go masogana ka lapeng la mma tšatši le lengwe ba bangwe ba tla ba le ditumelo tše di rileng ka modimo wa ka nkgopola a se gore ba ka kua gae ba swanetše ba tle ba rie dilo ka mola ba re ke ga bo bona gomme ba sa rerišane le bana baka le mosadi o e leng gore o gona e le go waka wa ikwešiša ka gore a ke re ke kwešiša re o leso be e se thato wa gago ya gore o šale ka kua lapeng ene o tsebe re ngwetši ye e šetšeng ka gare ga lapa e šetšeng le lapa la bagalabe e go aga boima bo bogolo go feta motho a dutšeng kua tekagetše ga gage so dilo nto ngwe le ngwe e batlang go e dira ka mosantse o e tsebe o ikwešiše e fe go iwa ngakeng tsoko be ba swanetše ba go botse gore mogadi bo re a sepela re ya ngakeng tsoko re nyakišiša taba ya go lata medimo re itšiša ka mogae ane ngwana gago o monsantse a be gona a bone nto ngwe le ngwe ye e diragalang ba ka se dire dilo ba nnoši ba di tliša ka ga lapeng la gago ba ne ba nnoši ba go tšea ba go bea ka ntlong ba bea medimo o no nnoši ke ra bona ba ne ba nnoši ke nana gore ke phoso e bileng gona wa ikwešiša ene gone jale gore o ba boditše ba ganne go tla bana ba ka ba ganne go tla mogadi bo a beng a dira modiro o robetse ka 2019 o dirile modiro ka 2018 a robala ka 2019 mara o na le bana so ke lekile ka founela ngwanyana o mowane motlogolo mowane a re no koko nna ke ne bothata beng ka sepela le wena mara jwale ke mmerekong ga ke gae ke berekela kwaga mara ge e le gore go na le kgonagala gore ra nyakega ke le rometše location nna ke ne stress a founela o a leng gae o monnyane o ganna ra wa nna se ko ke yang koo ka rawa ga a sa dumele ga gona taba re tla bona e ge e le gore o ka latiwa location lona o nthometse lona ke na le lona mo founung a re be ke tla ema ko olong ya kwaga mara location ya hlaloša alright wena koko gong jwale bo o duma gore o ka re go ka phošollwa tše di diregetšeng be ke duma gore lapa lela le kry-e thušo ke na le pelaelo ka gore ga ke tsebe gore mola ke beile mokgala bakwa e ka be bona badimo ba bona ba berekile jwang ka re ba pipeditše mokgala bola wa ka ka maswika wena o sa tsebeng ka maswika nna ke sa tsebeng a noka maswika le ke a noka ka gore ga gona nto e ke e boneng ge ba dira ba ile ka swanne o bona lebakeng la go swana le le tharollo ya ditaba ke gore re swantse re ba kry-e goba re kry-e ba ba beng ba le gona ka dilo tše di direga nako nngwe koko mathata a motse a se gore ba ra motse o ne thokolosi nako nngwe mathata a motse a se gore ba re motse o loile nako nngwe mathata a motse a se gore ba re motse batho ba romela dilo ka moo nako nngwe ke lebaka la gore o kry-a o tsentšhitše modimo o e seng yena ka gare ga lapa leo and then o tsoša tlhakatlhakano and then modimo o ga a tsoša tlhakatlhakano dilo go senyega tša lena boroko bo hloka ke lena kaišego e ba godimo ga lena and then gore go loke ka lapeng la gago a go tlhokagale gore go epollwe ebile a go tlhokagale gore lapa la gašiwe ka se sengwe sa gore go sariwa motse go tlhokagala gore motho o ba mo tsentšhitšeng ka mo ba mmušetše morago ene badimo batho ba bagolo o ka se ba tsentšhe ba le 5 ka pudi e teng o tshwanetse gore motho a apare kgeswa la gage ge e le motho o mogolo ge e le wa mme a apare thetho ya gage a ne a nnoši so ge e le gore ka mola ba tlile le maswika a 10 and then ba re ba tlišitše batho ba ba 10 maswika a le tsebe gore ba a tšere kae le tlo ba le bothata ngwana gago mongwe ga go ne wa tsebang gore ba a tšere jwang ba a phaseditše jwang mara maswika a la ka mogare ga lapa le tlo ba le bothata ene se seng gape ke gore ge bana ba gago ba re ga batle mo
tharollo ya motsola ba re ka ba eng ka gore nako nngwe go ya go nyaka thušo ke go ya go nyaka tlhatlho gore ge go le so re ka dirang ntwe ba ka no ba sa e bonele pele ba e bonela mo ebile ba naganela tša mo mara ntwe santseng ba e tsebe ke gore mafelelong motse ola o tlo šala o tlhokometše ke mang gona motse ola wa gago koko o tlo feleletša kae ka go ba le badimo ba bana ba ba sa ba tsebeng o lla ka gore ba pipile mogala wa gago go be go tlile o ria titikwane goba go be go tlile go beiwa batho ka kua gae ba tlile go beya bona badimo ba ga ke re koko re swantse ntongwe re ikwešišeng ka taba ya go lata badimo memoya ya batho ba gabo re na dirithi tše di šetšeng nageng e le go lata serithi o se tliše ka gae o se fetiše le ye le moriele letlapa le lesuka mo motho a tlo phasang mo gongwe le molata ka marapo ke re badimo ba santse go be le mo ba phaswang ande santse ba be o mongwe le mongwe santse a feleletšane suka la gagwe mo e leng gore tlo thielela bana ra tseba gore bana ba phasiwa kae so wena o tswa go tšea mmako o mo tšešitše ka gae ya kere o mo tšere jwang koko nna ke ile ka leila ke ngaka Tsoko gore re tshwantse re o tšea mmako a tle a tsene lapeng la gage mokgwa ke etswa ke le ka Majakaneng ke thutile Majakaneng ka ya Falbanka ka 2010 mmako o robetše le le kae o robetše re le Majakaneng alright awa ka dula ge bophelo ba boima ke ge ke thoma ngaka Tsoko ke tlošitše ke ngaka Tsoko a re gatoga ditao ke nnete awa ka gatoga ditao le bona bana ba baka ke ile le bona ngakeng Tsoko nnete gona ra fihla Falbanka ra kry-a poleke ngaka Tsoko e la re go nna re o se ke be wa fetša ngwaga o swantse o tšea mmako a tla a tsene ka gare ga lapa le ene o nyake pudi e tona re nyakile pudi e tona ela ngaka Tsoko ela ke gare awa le swantse le kry le tuku e tšhweu le elo motšea ka dirapeng nnete gona raya ra motšea ra topa leswi ka mo phupung e ba gore wa bolediša go tloga moo ke ge e le gona re yong go hlaba pudi ela re boela Falbanka ke moka ra khutša mo kgorong a ra begelwe gore o mo kgorong jwale o a tsena ka lapeng la gage ke nnete ra tsena pudi ela ya bolaiwa ge šetše re tsene ke moka a tšea mošwang wa gona ra o beya moo ya ba gore re a khupetša ke ngwe re fela re phasa gona alright koko lapa le o le tšereng ke la mmatswalago ke la mmatswale le ge e le gore ke tsene ka bogadi a ke motsebe ba šetše a robetše ge nna ke nyalwa be le step mother mmane moga tša tate ke nyetše go le mmane ke moka ra dula le mmane ke moka batle ba nyakela stene ba re fa pitša ba re ke lapa le legolo alright mmatswala ga go tseba mo a robetšeng mmatswale ena ke a tseba mo a robetšeng ka re ba ile ba re iša ratswala ga go tseba mo a robetšeng ke tseba gabotse mo a robetšeng alright lapa le la gago o lebegile la Falbanka lapa le wena o dulang go lona go njwale le e leng la mmatswala gago le ratswala gago o lebegile ka gore a se la gago le mogalabo wa gago ene mogalabo wa gago a ka se tsene ka gare ga lapa a šia batswadi ba gage morago lona ga ra lebega semmušo re no begetše mokgalabe wa ka mongwe wa motse ya ratswale le mmatswale ga ra tlo re ba begelane be re begile la mathomo la ka Majakaneng mokgalabe o ile a lebega
le la re leng go lona re no begetse mmako fela matswale le ratswale awa finke ke ba tšee ba tšeo tšea ke ena mogadi bo ka nako a dira ona mmereko o le ba bangwe bao ke sa ba tsebeng. ga ke go thuše go thotha lapa le e leng gore ke la batswadi ke matsapa kudu ge re tla tabeng ya gore o swantse o tsebe gore o le thotha jwang ene mošala ba gago ga a ne lapa le wena ga o ne lapa o mošala lapeng o mohlokomedi wa thoto ya batswadi le yena ke motlhokomedi wa thoto ya batswadi le ba lebeledi le batlhokomedi ge re bega lapa re tlo bega lapa la mmatswale wa gago re bitša ba bo mmatswale wa gago le ba ga bo mokgalabe sebelega mokgalabe wa gago ge re ka bega lapa lela ka mokgalabe wa gago re tlo ria bošaedi go swana le gongwe le go riagetše bošaedi ba gore ba latile maswi ka bona ba atšišitše ka gare ga lapa le ba seng ba le bega ba ba begela lona ene ge re bega lapa re le bega ka le lengwe go swanetše go nyakiwe ga gabo mokgalabe wo a belegang ratswale wa gago ga gabo ratswale wa gago go ye go apeiwa bjala kowe ene ge e le gore batho bao be ba begile motse boratswala gago re ne le ntho re e bitšang gore ke go thotha motse le go thotha titikwane ka gae re e tšea re e iša kae ka lapeng la gago ke dilo tše pedi tše di fapanang le ka go phethwa di sa phethong go swana motse ga o begiwe gantši ge nka o bega ka robala bana ba ka ba thotha ba pele a ba sa bega nto ba e dirang ke go thotha motso ge ba fihla kua pele ba begela badimo ka tsela ya go fapana le ge ba be ba bega motsola la mathomo mokgalabe papago mokgalabe wa gago o ne lefata ge re ka ra boele morago le ye go thoma ka go bega motsola go thoma mathomong re begela ratswa la gago potšišo kore o tlo ba le mafata makae ge re thotha motse re tšea mafata a re neng le ona re thotha re ya pele re ya go tsebiša badimo mo ba leng gona mo rena re tlabeng re dula gona gone go tšea badimo o e ya go ba beela ruri mo o dulang gone go tšea badimo o e ya go ba gatiša ebile o ba bušetša morago o ba bontšha tsela ya lapa la bona le leswa mo le agilego gona so dilo tše ka mokana ga tšona nka le thuša le le ba ga mmako fela ge go ka ba le kwano ka gore dilo tše a se tše koko a ka di dirang a nnoši ba ga mmako ba swanetše ba kwešiše gore motse wa koko gore o loke o bega botse o tlo o nyadiše bana o tlo bowe motse ola o rie mephaso ke ge re ka sepediša dilo ka tsela e right so mathata o leng ka gare ga ona ka motse koko nka go thuša ka ona fela mo a go hlokege go berekiwa motse ga jwale go hlokega go tšea tše ba tlileng le tšona re di bušetše morago and then le wena o bušetše mmako morago and then dilo tše ka moka re tle re di bereke di bega botse mmako re tlo mmantšha tsela ya gore mmako tseba re lapa la gago šili and then ge re phasa ka kua gae ka mola titikwaneng o tlo o no lekwa le wa lla motswadi ya ka bana ba go tsogela maatla a go bophelo bo bokaone ka lapeng la gago mo gongwe ke bona badimo ba kwatileng ba reng tše le di dirang ke tša mohuta mang le re bolela ka lapa la go thotha ratswale go swana le go thotha lapa la motho o mongwe a go swane le ge wena le mogalabe le agile mola and then ge le tsoga le tla ka mmono wa gore rena re tsamayeng re yeng go tekagela kae mowe yeo ke sephetho sa gago le mogalabe and then ge e le sephetho sa gago le mogalabe go tla be go e tšwa go lena gore lo waga kae jwang and then ge le bega motsola le begela bopapage so wo go hlokagala re begele bopapa go ratswa la gago gore
ngwana o la le tsebang a ne motse le kgolle motse o la gage wa o thotha o ya poleke ya gore o thotha mafata le dititikwane ka moka o sepela natso so woki wa gago go swana le ge o thotha selo sa motho mongwe o ba boima so ba ga mmako ba nyakega ene ge nkebe dilo tša go swana le tše go ile go a kgona go dudiwa fase go a bolelwa ka tšona nkebe ba ile ba kgona go tseba gore ye ge re e dira e tla ba le phoso so bana ba gago ka kwana le bona a se bothata fela a re lokišeng tsela ene nto ngwe re swantšeng re e tsebe ge re lata badimo re ba tsentšha ka gae gore a re ka morago santše re hlape gobane re aparela ke leswiswi o ka tsena malome ka kao ba ga mmako mokgekolo ba sa le gona bana ba bo monna gago goba ba hlokofetše ka moka ba robetše ka moka ga bona ke šetše ka bomogadi bo ba babedi fela go a le Mmamelodi lo a leng Thembisa banna go sa le motho bomogadi bo ba ba šetšeng ba awe ka se diregile mabapi le go tsentšha bakgalabe ka gae ga ke tsebe ba be ba le gona be e le mogadi bo moteo ke reng o robetše wa Low Fontaine le bana ba gage wo a Thembisa o ba se a mmotša le wa Mmamelodi ka gore o tsena dikereke tša sejwalejwale tše nka se kgone go di bolela ka maina ba ba šetšeng e le ba babedi le a kwana wena le bona e awa go kwana gona re a kwana mara ke kgale re sa sepelelane go ra gore a le kwane koo le a kwana mara ke kgale le sa sepelelane ee aowa ka dikereke tsoko tše tša bona tše aowa re no ya tlhakana ge šetše go le bothata fela ke mo e leng gore re a hlakana and then o lekile go ba lemoša mabapi le mathata a e leng gore a go hlagela ka kua lapeng la bo bona a ka ba botša selo ne ke boditše ba ba Low Fontaine go ra gore le go ndwa le ba tlabega ge e ka ba go bona a re mo gongwe ba ba founetše a re tsebe mara ba Low Fontaine ke ba e leng gore ke ba file taba ka botlalo le ge e le gore ke bana ba babedi ba wa Mmamelodi lo a Thembisa aowa a kere ko kwa gone sephiri mo dilong tše re di dirang ba go bona ba ba tsebang ke sure gore ba šetše ba ba founetše ba ba botša gore mogadi wa lena šule kua radiong nako e nngwe koko re seke ra se botše batho ditaba ra re ba ditumelong tše di rileng batho le ge ba ka ba ditumelong tše di rileng e sa le bana ba lapa ba swantše ba tseba rona go diragalang ka ga bo bona go swana le go ndwa le mohlomongwe nkebe o ile wa ba begela and then ba go latolela gore bona ga ba tsene felo ebile dilo tšeo le ge di diragala be ba se gona and then wena mogadi bo bona gore na o ka dira jwang ka baka la gore go ya ka kwešišo ya ka e ba bošaedi gore moremi a ye go tsena ka gare ga lapa la gago le e leng gore ke la bo bona ene bona ga ba tsebe gore na go diragalang ka moo go ira gore mathata a lapa lela ke a bo bona le bona ka baka la gore ke ka ga bo bona ka mola bana ba gago koko o lla ka bana ba banga batle gae ba go hlomphe ba go theeletše ge o be o botša ngwana gore a tloše manaka mo a beng a beilwe gona a bee kae ke kwele bola polelong gore ngwana o ile a re o ya go a lahlela kae wa rena o nyaka gore a direng a je wena goba o rileng ke rile go yena ka re o se ko a lahlela ka toilete ka gore ga o tsebe gore o tla e tahlela gore jwang tšea manaka wa bee mola re pakileng ditshipi gona polelo yeo ya gago gape e kwagala o ka re a o tshepe ba kileng ka mmereko o ba o dirileng ka baka la gore
o nagana gore ba ka ba dirile mo e leng gore o ka boa nagana gore manaka a ka latlhelwa ka toilete ngwana o tla tatlhela? ke naganne ka ga e le gore ba rile ga ba swanna go bona wena yo o dula ka ntlong. Ke nnete ke dutse ka ntlong ba fetša ge se ne ba fetša ba gona ba ntokolola ke ge e le gore jale pudi e hlabilwe ke ge ba tlo ra ngwana ba re o tshwanetse gore a bethele manaka mo godimo ga monyako ka ntle wa mathudi. Jale ke moka ge ke tswa mmerekong tše ke ya mmerekong ke boa ka kry-a gore hai manaka le a ntlhakatlhakantšha ke ge ke tlo re go wena ke re a tloše a hlaba mang manaka. Oh yeah. Ba o tsamayang le bona o tswalana jwang le bona koko? O a le mo kgauswi le nna ke ngwana mme ke bururaka go na le wa ntšhala morago a ileng a robala yena o tla ka morago ga gage. And then mme o re sepelang le yena o ke mogatša malome. Ba bang bona ba ganne ngwana butu o ganne le ngwanyana o se o ganne ba re bona ba nyako o tswa mo dikhemereng. Le yena bururaka o ba mpalla gore ebile go be go je nako e ntšhi ke katane le yena ka gore ke sana le ditaba tša ka lapeng la gešo la mme mo ke belegwang. Ke gore go bothata go boima ke sa tsebe gore nka tsena go tšona na. Tsena koko re tle re ge re ya ka mo go ba utlweng le bona re be re kweletša gago ka moka. Ka gae ga gešo ga morutse ka majakane re na le bothata ba sefane. Ba re sefane se re se bitšang ga se sona, ba re sefane ke matlala. Ke na le bothata ba sefane, ke na le bothata ba mabitla. Jwale a ke fetše ya sefane pele, jwale sefane sela ra swara meeting ba re sefane se santše se tšhentšhiwe re koleke tšhelete e lekanang 500 and then re reke pudi. Ke moka re tšee pudi e re ye bopedi. Jwale nna ka re go bona ka re aowa a re nyakeng bahlahli pele ba re hlahle gore re thome kae re dire jwang. Ga ke ganane le taba yeo ya lena ya sefane. Family ba ra aowa ke go senya tšhelete. Ka re ge re ile mo bathong ba go swana le bo ntate Moremi ba tla re hlahla ke batho ba ba tsebang thata ka ga sedimo. Jwale ge re no reka pudi re e rwala re ya bopedi gona re leba ga mang. Meloko e gona ka gore botate ba tswa ka bopedi ka mohlala o twane. Mara be re swantse re nyake tlhatlho re tsebe gore re swantse gore re bereke jwang. Aga ya pala le ka mokgoo mara le gone jwale ba sa koleka gore go swantse go ye bopedi. Nna ke ile ka re aowa 500 ke tla e ntšha ge ke kry-ile tlhatlho re berekele godimo ga nnete ka baka la gore dipudi di a tura. Batho bale ba ganane le taba yaka. Jwale ka ra wa nna ke tlo gapeletša ke nyaka thušo gobane lapa la gešo ke le lesehla. Lapa la gešo le sehlefetše ke la mafelelo ka dikobo di magetleng ka lefase la majakaneng. Ene ga le sehlefetše ka mokgoo tate ke bofejane. Nto engwe le engwe e dirwa ka mola gae ka ge tate le bofejane. Tatago ke bofejane kwa gamang? Go ba bitša yona morutse. Ke morutse yona e ba reng ga se yona. Ke mang a ra se yona? Ke family ba re sefane ke matlala. Taba ye ya sefane e gahlane le ngwana motswala saeteng la bo Mamelodi. Jwale ngwana o a gahlane le yona o dutse nako e telele ka taba ye. Mo morago mo ngwaga go feta ke gona a e fang ausi wa ramogolo. Ausi ke ge e le gore o itliša go rena. Jwale ke reng ka nkabe ngwano re na le yena mo mebithining a re a lla taba ye gore o ikole jwang. Jwale gone jwale ge šetše le kukega le re go koleke dipudi re bue di bopedi motho o a hweditšeng taba
a sa ba re fa yona gore o ikwele jwang taba e tlo kgonagala jwang. Aga ke boe ka lapeng la Morutse ke tsene godimo ga mabitla go na le bo rakgolokhukhu ba ba robetseng ko dipolaseng Rietfontein. Aga bo rakgolokhukhu bao ke le ka ba le bothata ba koko mmele ga tate ra be ra tlhakana ra mmeela leswika gona kua dipolaseng a wa go sebe molato. Mo moragong ke ge re tlo tlhakana le ngaka Tsoko a re man rakgolokhukhu wa lena sebele ga tate mogolo a lena wa lla o nyaka o tla baneng ba gage. Eya aowa nnete gona re bitsane re le family ra reka pudi ra sepela le yona ngaka Tsoko ye le family ka moka ra ya gona kua dipolaseng Rietfontein ra yo tšea mokgalabo. Ngaka Tsoko e la re aowa re ka se tšee mokgalaba nnoši le santse le mo tšee le mokgekolo wa gage ya ba gobane re rekile pudi e tee. Ke moka nna a re ga le ne kobo ye mpsha na ke ntšhitše kobo ye mpsha ya go rwala mokgekolo khukhu. Mokgalabo ke rakgolokhukhu a bele ga ntate mogolo mmele ga tate ra mo tšea ko le ngaka Tsoko yo ra tla ka gae ga mme ka majakaneng ra ba bea ka mo lapeng la tate ra fodiša maoto ka nako tša bo 4 ke moka ra ba tšea ra ba iša ka mabitleng a majakaneng. Jwale mo morago mo se sa go ntlaba bana ba borakgadi ba tlogile ba se ba re botša ba ya gona kua re tswang go tšea badimo bale ba e ba bea maswika. Jwale nna kere nke be ba ile ba botša abuti o ba sa phela ka nako eo. Abuti ke hlogo ke yena Morutse. Jwale ke nyaka tlhatlho mo pitšeng tše kgolo gore a ge go le ka mokgwa ka gobane motho o ba le bitla le le tee motho ga be le mabitla a mabedi. Jwale ke nyaka tlhatlho gona moo gore gono jwale ge ba le godimo ga taba ya sefane re tshwantse re o thoma kua go rakgolokhukhu and then Ska iša pelo kgolo kokong. re tshwantse re o thoma kua go rakgolokhukhu e be ena re mmegelang ka gore ke ena a roleng lešhaba le ga a tšhaba ka mohlala o twane a etla ka mo. Ke ka go ke ngwaletseng pitšeng tše kgolo ke nyaka thušo gore a ge go le ka mokgwa motho mo tee a ne mabitla a mabedi la nnete ke le lefe re swantse re ye kae go na le bothata. Ba beetše tate mogolo wa go maswika mabedi. ke gore ba tswa go tšea mokhalabe go a beng a boloketšwe gona ya and then ba tla ba morobatša ka lapeng la gage forogo ba motša ba mo iša ka mabitleng. ya So go era gore lebitla la gage le ka mabitleng gone jwale. So ba bang ba ditlogolo ba tswa gona kua lebitleng le la ba tswang go tšea mokgalabo ba beile tombstone koo ba e tswa go mo tšea ka nku ka marapo ka moya fela. Re tswa go mo tšea ka moya re ile le pudi o marapo a gage a sa le kua. marapo a gage a sa le kua. Motse wa tate mogolo o ka Motse wa tate mogolo o mo majakaneng. Lapa la tate mogolo ke le swereng ke tate ke ka mo gae. Tate ke bofejane ba khuba gore ba rwele ra ba iša ka ga tate ba fodiša maoto. Ke moka latanyana ra ba tšea ra ba iša ka dirapeng tša majakaneng. Jale se se tlogeng se nkoša botlhoko ke re nka ba ile ba botša abuti gobane abuti ke hlogo. Abuti o ba sa phela ka nako eo ebile abuti o robetše. so gone jwale go ra re go ne maswika mabedi. Gone le la ka mo mabitleng a ba le beela leswika ba le Ba tšo bea kwa kua go ne marapo gona ba ba tšere moya and then marapo a šala ku and then ge marapo a šala kua ba ya go bea tombstone kua lebitleng le le tshwereng marapo mola gone le le tshwereng moya ke be jwalo. Go bona maubana ga botse go tšea motho re tseba bitla la gage magagešo go no nyaka ge re kwana ene ge re tšea motho re mo tšeeng ka marapo
ke mo ke reng ge re fetša go tšea motho ka marapo re latlhela kota mo lebitleng ka mogare ra tswalela go bontšha gore mo a go sa di motho a go sa nento e santse e diriwe mo a go sa phaswa ebile a go ne le suka le santse le bowe le tle le tsene mo godimo ga motho o sepela le moya gage mo a yang gona so mara nna go ya ka mokgwa ke ikwišang ka gona Moroka mohlahli wa bona a ba direla tšona lebaka la gore ke re ga ba direla tšona ke gore mogala bokua be ba swantse ba mo epolle ka marapo be ba swantse ba mo epolle ka marapo go bontšha gore ba mo tšea ka moka ga gage ka moka ya swale go jwale gape lebitla la motho ke mo go neng marapo a gage gona ka gore ke ntwele ke e boletseng last kare ge re ka tšea moya ra re sa le tseleng re sa tsamaya re wa sepela o mongwe a kua a no tšholola bua la re tate mogolo ke tlile ba re wa ntshwenya ke tle ke thielele leina nampile motho o le o boela ntlong ya gage so koko lebitla la motho ke mo marapo a gage a leng gona mohlahli wa lena wa mathomo ga a le hlahla gabotse ga a ba hlahla gabotse ka gore go ira gore gone jwale mogala bo ane mabitla mabedi o ne bitla le one ene le la ka mo le a hlola le la bokoko ba le dirileng ka tlhatlho ya go hlahla ko mongwe a se yona ge re tšea re thotha motho le lebitla la gage re mo epolela ka marapo re mo tšea ka moka ga gage re a sešie selo sa gage moo mara ge re ka re ge re tšea motho ra no re no re ya go tšea mara ra tlogela marapo a gage go ra gore ga se re mo tšee and then mogala bo le tswang go mo tšea kua koko bane basadi ba ba kae o bane mosadi o moteng mosadi ya gage yena o kae le ena o robetse gona ko then lena be le tšo tšea mogala bo fela re mo tšere le mokgekolo ke ka go ke reng ngaka tsoko e o rile pudi e tšea mogala bo jwale mokgekolo a ka se šale a ba re go nyakega kobo ke ntšhitše kobo nna ya go tšea mokgekolo o dirile bošaedi o ba diritše bošaedi gape koko re swantse re lemogeng gore kobo ya kobo a e bereke sedimong kobo ya kobo badimong a e bereke ka gore ge re tla ka tabeng ya badimo kobo ke mokgopha kgomo ene lekgeswa ke mokgopha pudi reka sedimo goba lena le tseba buang koko ka mokgwa so a gone molato nna ke kwele ke tlatle ke dula fase le lena koko and then ra bona re ka kry-a buang ba le ba bangwe ka gore taba koko ka mokgwa e leng ka gona e tloga e hloka gore re gahlane le ba le ba bangwe ba le ba mehlalaotwane and then re gahlane le ba bangwe ba ba leng gona and then re ye go lokiša taba ya bona gore dilo di loke ba ka se no thoma ka gore ba go reka pudi bo tšhentšha sefane emampele ka go tšhentšha re lokišeng dilo tše re di beakantšheng gabotse gore ge le ya go tšhentšha e be e le gore dilo di beilwe gabotse and then ge e le gore moya o ka mo marapo a kua se se diriwang ka mo re se tšee re se bušetše kua re kgone go tšeang bakgalabe ba la gabotse then ge go fitlheletše tumelano ya gore ke nnete re ya mo tšea la nkwešiša batswadi kore koko ke ya go kwa taba gago e nyaka tlhatlho ya setšo fela re ka se go tlhatlho o no nnoši ene e ya go tshwenya a re rie gore bakgala ba bagešo ba leke go te kgokagantšha le ba leng gae then re tle re tšeeng go tloga mo o reyeng pele ke nano re kwagetše ke sa tsebe ka mo maubane re kgone go bona go la leng ka fane a go nna ke ne polelo no ge le se ka mokgwa ba bolela tsetso a kere ke kaetšedi no ge e wetše ya gone molato gore re ka emela ka mola le wena koko right nana ke tlo theetša fela aowa ke mo felegeditše ona mathata ona ba ne le ona no re ya leboga lapa la o sa swanke le tlhamotsebona ke na le polelo bururo wa ka o a seke a tšhaba go bolela o šetšana nnoši ka gare ga lapa e no ba motho ka ge e le gore wa sepela ka maoto a mabedi gabotse ke no ba ke le monoši
bana ba gešo ba fedile 2018 ke ra 2014 ke bolokile 2015 ke bolokile 2016 ke bolokile 2017 ke bolokile 2018 ke bolokile ke feditše ka abuti ka 2024 ka Christmas ka December ene wo ka mola lapeng o bona dinoga tše dintšhi fela ye nngwe yona ya go mo thuša nna be ke re o tla e hlaloša lapa la mme le farafarile ke dinoga wa ntlaba malome Nzima ga a homola ka gore o ile a mpitse a re sesi gape go tsene noga ye nngwe mo ke le mo godimo ga mpete noge o ka re ke thaere ya tsena ke tsošitše ke mohubo wa yona ya felelela mo fase ga mpetwanaka nna be ke re o tla hlaloša be ke sa nyake go mmolelela mara jwale ka gore wa ntšhokiša ke ngwana mme ke kwa bohloko mo seemong sa leng go sona ga a riale e be le lešole o tšo fetša training ya gage ya bosole ka Messi ya mellwaneng ke ba mathomo ka 1996 ba be beng ba thiba Black Power mara le kgone ngwanešo e no ba selo fela ke no re ke motho ka gore wa phela ke kwa bohloko re tšhetše re le ba babedi ditopo tše di tswileng ka mola lapeng la mme a se makasana makase banna le basadi gona ke mathata ka mo tate mogolo lapa lela o le dumela thušo malome Nzima Tama. gape kgaetšedi ya go bolela mathata mo A wa be ke gopela thuso gona mo go lona lapa le la Mokalabe. mara o ile a o nepolelo tate mogolo No re ka gore ena se tša boletse tša di boletseng aowa a gone taba go lokile noga tšeo le di bone tšona ke ile ka e bona noga bošego ke robetse ke mengwaga mara le gone jwa lenane mahlo a bona ka mahlo a ga bona ga botse le gone jwa le leng leitlho le a le bona gabotse mara malome Nzima yena a tlabe ke selo gore a tlabege a ke tšentši tše dintla ba bana ba kae mogalane a bana tsela ba no ya lenaga le basetsana le yona eo godimo ga yona a o nepolela a gone molato a re se ke ra mogapeletšang go bolela motlho mongwe a kere motho wa go bolela kwa go nyaka thušo wa go se nyake thušo ga a bolele bala a gone molato malome Nzima re se ke ra go tsentšha mo e leng gore maikutlo a gago kapa kgopolo tša gago a di nyako go tsena gona re a leboga re a leboga ya le ka re emela ka mola koko re etla go nua ke mašobašoba ke jwale ka nagaena morile nna ke tlalelong nna ke tlalelong a batswadi ba ka nna ke tlo dira jwang mankgakganyane a nonyane ya baloi nonyane ya bošego na o be o ile kae bošego ba maloba wo ke molotšana wa uncle Amzondi ka go tšwa ka mola lefaseng la Rathoke gomme ga gone molato motheletši wa Motse Community Radio gona fa le go 96.3 FM a re no re ge e ka ba ke gona bula selemo sa go sa mmamorato ke ya go dumedi ebile ke ya go amogela ge e ka ba e sa le o ditse gona fa go 96.3 FM ka nnete re re ke namelela ka maoto ka miša letsogo la ka la go ša kare tanke ga tee tanke ga bedi tanke ga raro re a leboga moroka a šue moleng wa lapa la bobedi nke o mo amogele o mo tamiše mongaka pele a re ka tle ra mo fa sebaka gore a re fe ditaba tša gage ka botlalo prof ga ke go leboge malome ka kapa mogala ba gešo le kae re gona ke ba gamang ke ba ba ntuli o ke ba bantule mhlalo wa ya leina ke mang to bongani o bongane
ya o tla theeletša mola malome ka kapa go fe melao ya kgašo se ke ra senya nako malome ka kapa o ka mo amogela ba bontulu fedile ntate Ntuli re gopela gore phone e be silent mowe sa bobedi re gopela gore o seke wa bitša maina a dingaka baporofeta le dikereke mo moyeng ge e ka ba e sa le wa tekgwetša o ile ngakeng e no ba ngaka tsoko kereke tsoko moporofeta tsoko re gopela gore o dule ditabeng mathateng a gago a e leng gore ke a gago wa tseba gomme o nyaka thušo godimo ga ona nnete fela godimo ga tafola gore moroka a kgone go tseba ra a ka go thuša jwang se seng gape wa rra mahlapa ke polelo ye e sa nyakegeng ka gare ga sealemoya se se theletša ke batho ba golo le ba bannyane a re lentso le lengwe le lengwe le le tswang ka mogare ga sealemoya ge le fihla tsebeng ya motheletši le thule gabotse le seke la lomela se sengwe gape wa rra wena o modudi wa mo kgauswe ke nagana gore 96.3 FM wa e tseba ke nagana gore le tše tša mafaratlhatlha go phentše le bogela lenanego la pitšentše kgolo ge le kua gae o phentše o di dira jale ke di-camera dilo tše ke wa rra wa bonwa wa kwalwa kapa o theeleditšwe gomme e no ba bohlatse fela ba gore o boletše tše dife ga wa di bolela o se tla kry-a go ba le batho ba e leng gore ba tlo go tsentšha mantšho ka ganong gore go ne le tše o di boletšeng tše e leng gore wena ga wa di bolela na ra di kwa jale e no ba bohlatse fela tše wa rra tše dintšhi di a bolelwa kua ntle ga se tše nna re di tsebang a re di tsebe go na le setsopolwana fa o be a rata jwala nyako e bea ka tlhompho ya okay so like nasa neta ba le nna nko go ra tlhabošetše lentso gannyane Ntule okay phezulu o bolelele godimo okay ya be kumuntu yo okay ne ile motho e le gore na sa ntlhokomele wa bona so like ke tsene sekolo ka be ka fetša a sa ntlhokomela sa dire selo so ka be ka ya college ka boa go boa ka college ke mo ka hlakahlakana gone so ka thoma ka hlakahlakana like ke sa tsebe gore ke ya kae ke tswa kae so like ka tswa ka ya plekeng ye nngwe le gore like sa le bankiša gona kerekeng so ka dula mo sebakanyana se setelele ka re ke dutse mo like since ba tla ba ntlhola maybe gabedi gararo then ba hlola ba sa etla mo ne ke dula gona ba mpotsa ba re ba ka hlola ba sa kgone go nthutsa ka re batho ba gae ga ba founela phone tša bona ba di arabe ba kosa gore ke tswe ke tsamaya ke ko nyaka thuso go gongwe so ga ba gore ke tswe ke tsamaya ke dule le mamaka so ka thoma ka nyaka thuso ke ntse ke dula le mamaka ka kry-a thuso mothong o mongwe then ke mo e le gore like ka thoma ka hlapologa ga nnyane so ke motho e le gore like bošego ke robale go ba le dilo tše e le gore di a ntshwara mo gare ga bošego le mosegare ke na le go lahlela maybe menagana ko thome o no fiša ke tsa tsebe gore o baka keng le ka mo gare ga ka go be le dilo tše e le gore di a diragala mare ke sa tsebe gore keng le mo sefobeng sam go na dilo tše e le gore di ntšwele so ke tsebe gore di bakile keng dilo tšeo go ne ke nyaka thuso gore like ka gare ga seemo se sa ka se go na le selo se e le gore like se ndiriša dilo tše ke se gore a ke di kwešiše ge gore o swara ke dilo Ntule o swara ke dilo tša mohutama maybe ke reng like wa bona mo ngatho ya kganywa so ya like o kwa ka re ne motho gore o yang wa go gama ya like ka re ke a kgamega so then le mešifa e ka re ya gogega so mmago kae mama ko gona go mmoditše gore o tla mo ya wa tseba gore ke tla mo so mo o tsamayang ngwana o kgwetšang thušo gone jale wa go thekga motswadi mmago a go thekge
mmago le papa go ba Mm-mm. a ba sa dula ka moka. Ke kgale ke taba kgale Okay. ga botse ke reng ke re sale ke godisitse ke koko wa ka mmela ga papaka Okay. ee So ga go nne dilo tše ka nako nngwe o kwang o ka re mantšu o ka re a go bolediša so ka mo ditsebeng. like ke reng nako tse ke sa dula ramogoletsana ga bo papaka sale ka re ke robetse go ba le nto e le gore e ntsoša frogo ka bo 5 ya re e tswa o tsamaye wa bona ka tswa ka tsamaya ka ya mo go nonong go koko wa ka so gore nto e bakile king a ke tsebe gore like e no ntsoša nje then ka no paka dibeke ka tswa ka tsamaya And then ge e go pakiša dibeke e go tsamaiša e go iša mo e leng gore wa go tseba wena. ee Ewa. O tlhoka thuso mohuta mang Bongani? thuso ke e tlhokang ke gore maybe bophelo ba ka bo le skeng ke rate ke batho ke kry mebereko dilo tse so ka re bophelo ba ka bo blockegile ga gone mo ke yang gona ge ke tlhakana le batho ba bannyana ga ke dule le bona more than a re kgwedi ga ke e fetse So since o buile mo go mokgekolo mmago ba bo papa go ba reng because of o godisitše ke bona? ga ba bolele selo so sa le ka kwa ka re sa le ka kwa story sa gore re ile batla tlo nnyaka Mara monno o ka re thaba gage sa le ya ba gona mo. Ke ena ne? Go a tsuba Bongani? ko mofeko ola ba ileng ba monyaka ba re o RDP Ya mo o ka re ke taba ena. gona o e tswa ramokgeletsane Ya o ka re ke ena. ke wena Bongane ba be ba re a ke sa go neta ke sa se gopola ga Ya botse ke kgajana se a ntimela mara ke e kwa polelo tše tša gage ke ya kwa gore o ka re ke ena and a se nka kgwetšagala nako ele. a se nka kgwetšagala so gontso le ba kae bona ba le be ba tlile mo Bongane ba go nyaka o ka re ba gona kwa gae kwa le ya kwana le bona like go ya ka nna ka mokgo like seemo sa ka se leng ka gona le ka mokgo ketekwang ka gona ke sa nyaka selo se se tlo ntlhakantšang le bona alright nako ela gore o tsamaye go bona bothata e bileng Bongane e treatment e be ba nnikela yone ya should be ingafani neyabanye abentwana nako ela ba go tla mo o tsebile gore ba tlile mo ba sale ba mpotsa setse le nako e telele ke bara ke botsa ke batho mo tseleng alright lebaka le legolo la gore o se ka ba nyaka be ba go dirang maybe re ikwešiše like ke reng indlela e be bang phatang ka khona like khona lapha ekhaya o baba wakho usaphila ya ukhona naye ngathi kuweza la noma wakho usaphila eh so unenako e kae o sa ba bone I think from last year August until now and a o ba nyake le nno mm and then wa bereka like yeah mara like nakhona izinto la ngibereka khona zikhambi kuhle and then ba bo papa go le bona o ba nyake family le ba bo mama ba bo mama ka bona ke a ke ba tseba ngere a ke so hlakane le bona Ka bo mmago ke kae? KZN ne? Ya ba ile ba bolela mane ba re papage mmage ba tlhabele tlhabana ka dithipa ba elwa right through ba fetša ba moleboga so ba ke ba bafe ba le ba ramokgeletsane ba mogala bo mongwe so wa go bolela
o ka re wa shallanyana ne ya ke Eh, rangwana ke rangwane ya ga ba re o gora sepele o sepedišitše o ka re ke lešata o ka re be go lwewa gare ga papa go le mama gone le yena rangwana papa ka na le rangwanaka every time and then rangwanaka ke yena motho le gore nang support le nne o sa bolela le rangwane like since ke tlogele kwa zange ke sa bolela le yena o rangwanago ke yena ba go swere ga botse ee bo tlaiša ke papago ee so go nna le ka gore mmago o gona mo ge o mmotsa gore o tshwanetse o tsebe batho ba gabo o reng like salary o tlo ntlhakantšha le bona so gore neng a ke tsebe so a nkere nka se mo jage so o tlhwanya yena ga gabo a ba gona a re e bolele gonne bana ba bangwe ka morago ga gago ba e leng gore ke ba mmago ka pele gaka okay mara ke ba tsebe ba ko KZN yena re so ka mokgwa ke yena mpotsang ka gona ga botse a bute bongane mama go kgona go bolela le yena ka founu ankere na ile Witbank so ne re kgona go bolela ka phone so nne o ka yena o ngimtshiye endlini ge o e tla mo and then o ileng ge o mmotsa re ke ya radio like ankere o bone ankela tlile kwa gae ba bolela so le nna a itsene ne ke tsena like a mpotse gore ne go ne motho mo go nyaka wa radio so o re ba boletše so ka mmotsa so ka mofa phone aka ka re ye ke yone na leng dimetso ke kgone founela so go nne le go tloga mo o ya mo go dulang mmago ke tloga mo yeah and then o tlo dumela gore moroka a tla go thushe a sa tsena taba go tla kene yena o tlo dumela nkere nna ke tlo mmotsa ke re nte ke ka future yaka yeah monno a tsebe ga bommage a sa tsebeng ga bommage mabo papa ga a sa ba nyaka re dieng jwang ke tse mmage le ka nako ela ba se gona ba se gona le ka nako ela mama go nyetswe bongane mmago a se motho wa madila ena eng a se motho wa go nwa ya o ke motho le gono mogekolo mara ena ka mokgwa ke bonang o noša ke stress maybe sa go tswa mo na dula gona na dula kae o kry-a from gae kwa from KZN and then ge a go botša gore o ne bana kua KZN and then yena o mo and then gae ga a dire taba gore wena o kopane le bana ba geno ga a dutse mo jwale ka motswadi bana ba le KZN a sa ba bone o bona o ka re mo tshwara jwang tabeo like ile a mpotse gore o mo one ba monyetše wa bona then ke lebetse gore o rileng ka ba bangwe ba baithuba like ye ke gopolang ke gore o mo one sale ba monyala wa bona o mogolo first bona gage okay mara nako ela batho ba le ba bolela ne ba sa bolele o ka re monno o ka re o ne mokgwa go goga ge nna ke gopola be ye ko gore o ka re o phela bophelo bo e leng gore a ba nape ba kgotsofala jwale mogala bo o ra ke ba nyake o dutse nako kae ko ga bopapago
29 years. O sokola Nkere go sa le ngwana o gola dilo tša go di bone mara ge ntse o thoma o tlhalefa o kgona o bone gore ka mo jareteng monago. alright and then wena o gatlana le mathata bo botsa mang Ne ke botsa batho ba ka ntle, ne ke bolela maybe le ditšhomo tša gone batho ba le gore ke godile le bona e ba be le gore ne ke bolela le bona. and then tabeng ya go tepolaya A ya go tepola ke e tsebe. a o e tsebe Eh. okay Unless maybe ke direle ke sa bone ka se gopole a ka tsebe nkere like nte ntse reng kgone dira ke gore ke dirile dilo mare ke sa gopole. so dilo tše o reng ge o robetse di go gamela gona mo mama a dulang gona Like from le kwa ramgeletsane go ra gore ke nte e le gore e mo go nna. okay mo go nonong ke ga mang Ne ke ga koko wa ka wa bopapa se se ya koko a leng go o ngwana motho le dišitšeng. koko okay alright no Moroka a ke tsebe gore ge motswadi ya gage a phegile go malefo gore a di tsene ga botse taba tša mo ka ntle ga radio o tlo di tsena na ya ke be ke duma rone gore bapadi košang ke re leke go mo founela then re bone gore a ka swara founu goba ka leka go bolela le rena na re kgone go tseba re botsa batheeletše re reng gore ge e le gore nna ke a mo thuša re tsebe gore mmage mo gongwe o dumeletše goba gore founela tsela tša ka te motheletši wa motse community radio gona fa le go 96 number 3 IFM ke tloga ke dumela kudu gore mmago Bongane radio o itheeleditše gone jwale ke tloga ke dumela kudu ka kapa re ya kae gone jwale re ya kae batswadi mana a rwaleng maikarabelo a bana batswadi a rwaleng maikarabelo a bana ya ke mathata le a mo hwetša mo founung o founa ga itimila a gona gore e ka steam a go kgonega a gona gore e ka steam Moroka ke nagana gore ge re tšhaiša goba go sa fro re boleleng le mmago monno ka gore taba go tšea monno o mo thuše re sa kwa goba o sa kry-a tumelelo go mmage e tla ba bothata ka lebaka la gore motho ke motho ene motho o tsamaya le mathata ge o ka tle go a diagala bošaedi o tlatle o palela ke go arabela ditaba tša gago mola e le gore mmereko wa gago wena ke go thuša ene tumo ya gago ke go bona batho ba thušega ke kgopela gore re no re go sasa re lekeng ka mokgwa re ka kgonang ka gona gore re kereng mmago monno mo founung goba re mo hwetše re bolele le yena and then re tšeeng go tloga moo gore na gabotse thušo ye yang go fiwa Bongane ke thušo ya mohuta mang go nywele wa bereka Bongane o theogetše go nywale no like no no go tsena go sasa or give them understand the Spain. basho ukuthi ukusebenza uyabereka nje ya ya pato ya mtlhokomele umma ya phela uzositshela nangabe awumtlhokomeli ndoda uzositshela ukuthi awuBongane usela utshwala uBongane uyabhema uBongane uyangithuka uyangibetha izinto ezinjalo angibhemi angiseli angisimuntu nazo izinto lezo intombi yakho yiphi hayi khona
alright o gorogetše kae Hmm? o ke re o rantombo Aowa. ke sa fela bongane o ngaka o sa mama go a leku papa go a leku o basho intombi akimele re khawuletha akimele nna moroka re a sikwepa bjale Oh. ino ba gore ntombakho Oh, ka bogauswana eng samangele ngithi hayi bongani sekanontomba intomba ziningi no moroka a gone molato laelana le batheeletši manje waye intombi yakho ingakuphekelele Just that ngifuna ukuthatha process le ngiyi-one nezinye izinto ngizozibona. but awe ukuthi ezinye izinto ezikuthwenyako naye zingabe zimthwenya nje Yeah. and then wena nawuthola ihelebho uyedwa and then nawubuyela kuye uyosithola godu Like kuzomele ngikhulumisane naye mangabe uthula ukuthi yabo. alright ya moroka laelana le batheeletši le di-announcement tša weekend di kgone go kwagala ga botsetsebeng tša motheeletši alright a ke leboge magagešo thome ka abuti bongane re ya go leboga gore kgale re go nyaka o tlile ebile o ne ntompi re a e leboga re nyaka gore o monyale ntombi ka gore šifa a o sa kwana le ka kua o šetše le mme a nnoši ke nyako go thuša fela mama go ga ntumelele and then ge mama gago a ntumeletše o tla fola motho bophelo ba gage a re tsebe gore bo tlo fela neng ge nka re ke tlo di direla dilo e le nna le wena re tla ba le mathata so ke nyako re ke go thuša e be e le gore le mama go a tseba and then o hloka thušo ene ya ka pela ntho e go tshwenyang ya gore o kwe mantšu a e shapo ene e tlo go rakela yena mosadi o neng le yena cause mafelong e tlo fetse go fa di-advice tša gore mosadi o ntwa go riang a se yona so re nyaka gore a dule lapa la gago le age le kgone go agega akere so go fihla gae o botse mama gago gore re kgopela a re founele a re dumelele gore o thušege taba ya papago o ka se ba hloye go ya go ile batho bale le ge e le rao ba nyake no mara e no fetiša dilo tše ba go dirileng o tla no kopana le bona nako eo go ntšwa lokiša bophelo ba gago o go gobaditše ne Nka se kgone. so o ba go betha botse papago No, like ke reng kwakhele inzondo ngaphakathi kwami. So angeke kube lula. and azange asho kuwe ukuthi mhlambe uyaxolisa or wenza No, like the whole family. Ayena yiwona. okay Yeah. So nalo baba umncane lo uthi bakakuthanda lo yena nguye alright like laba abanye laba. awubafuni okay magagesho ka mokibelo koša e tla be e bina ke seabe mopapa ke seabe ga bo mahlabahlaba sontaga ke tlo ba ke le gona ka gae go sasa ke labohlano ke tlo ba gona ka Groblersdal ke tlo tsogela Furugu ke ye go bona ba ba leng gona mo gare ga mosegare nka ba le mabaka gone mo ke swantse ke ye gona fela ke nyaka gore ke thome ka go bona balwetši pele ke fetse ke rata go leboga batheeletši ke rata go leboga babogedi ke rata go leboga setlhopha sa borena sa bafana se lekile le kgone gona magagešo a go swane le maloba go nyaka gore ba oketše go feta ka mogola game e tlang re rapela modimo
gore ba wine ge ba ka wina ba tla be ba re beile maemong a makaone kudu. Jwale ka go rialo Magagešo malome ka kapa nna ke a leboga modimo a fe batho mahlatse mahlogonono dimpho batho ga ba fole malwetši batho ga ba emaeme ba emaemele maphelo a bona bongadiše o tlile le kgone wa tekemakemela o a bona gore bo bo senyegang bophelo ke ba gage ene nako e sepetse e sepelela yena ene mathata a mo aparelang a aparetše yena so ntwa e nyakang ke gore nthušeng ke kgoneng go loka ke be gabotse so badudi ba seabe ka mokibelo re tla be re le ka fao re goroša ga bo mahlabahlaba a ya gae a ya go thuša ba bangwe ba ka seabe jale ka go rialo malome ka kapa nna ke a leboga re tla theetša malome Clement ge re tlo tswa mo